Ikaw, how many bananas in the picture? Nanas. 3. Warong, uso wa yun umang tone ako kanindot pandoklo ng mga estudyante eh. Moment before. A few moments later. Nagakuan ka sa assignment ni sir. Nakakuan ko pero ako kasago. Sagot ba? Ako na gabi. Mangupya ka, basi ako nga makupya pa nimo. Wala na ba kang assignment? Bahala ka kung zero ka oy. Siro ko ani patay ko ani sir. Bahala ka diha. Sir, istrikto ka ito. Ano duro to taon? Bahala siya, nana siya. Ikaw diha, pag-drawing lang diha. Pag-drawing kabaw, ang kabaw tuloy bukid. Good morning, children! Alam kayo dire lagi nagtambay-tambay na ako mga favorite children. Ang pinakabarayat, ang mga summa cum laude o magna cum laude nga student na ko. Na yan na, nag-abot na dyan. Ang atong assignment na, kumusta man? Kumusta ang assignment na? Nakuha na ba? Nasabtan na ba itong kong gihatag ng assignment? Ako sir, kasabot ko sir. Very good, very good. Kasabot ko. Ako po, tanaw din kung nakasabot ba yun, be? Ako nga ipakita na, be. How many watermelon in the picture? 7! Na, wrong! Wrong, wala din kasabot ni. Namot-bot ka ni Sira. Ikaw, how many bananas in the picture? Nanas. 3. Wrong, uso, wala yun umang tone ako kanindot. Pandoklo ng mga estudyante eh. Ay, yeah. Kanina lang, be, ako question, be. How many is this? 2. Very good! This one? How many? Slide! How many? 1! Two. Wrong. Wrong. Kani. Give me an example of animal has 4 legs. 4 legs. Mosquito. Mosquito? Oh. Wrong. Second. Wrong again. Ay, naku na ka mga student in town. Pagkasus in town, be. Kani lang. Question. Man's best friend. Man best friend. Oh. Ang letter, tagan mo clue. Letter Clue, D. clue, clue. Letter D. Ang clue. Letter D. Man's best friend. Masa man? Duck. Wrong. Ikaw. Man's best friend. Doktor. Wrong again. Akong istorya. A man's best friend is letter D is Dracula. Dracula. Wa man gyud mo magtuon dayo oy. Yes. What is this picture? Pakita. This picture. Look, what is this Goat picture? eye. Good eye. Very good. Very good. Mayo sa chalok. Very good kayo. Bisa mo kakuha ng lansa. Sa cellphone. Very good. You're always watching TikTok, ha? Very good student. Ano pa Diyos, ha? Sino ang pangbansang bayani? Sino ang bansang bayani? Klok. Letter K. Ibuloy. Kimson. Lolo. Ako mo taganan. Kolapo. Kolapo ha, pambansang bayani. Okay, very good yan ako mga student. Good ay ramen, balaan na nila. What? Plus na be. 2 plus 3. Sir. Oh, ikaw. 4. 4 wrong. Ikaw. 2 plus 3. 7. Wrong, wag yun magtoon. 6. 2 plus 3, 6. Wag yun magtoon. Nasas niya ako mga student eh. Naka. Be, kasaguban ni sa ABCD, be. ABCD ka, be. ABCD, recite ABCD in front of your teacher. ABCD, ha? B, C, D, E, G, K. Oh. Very good. Okay na. Ikaw. 1 to 10. Count 1 to 10. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. Very good again. Very good na mga student. Another lesson. One eternity later. Okay class, so far so good. Very good ang inyong mga performance today. So next session ulit tayo ha.
Mag-study very well kay para ni kamo ti teacher pareha kita tanan mga bugoon pero okay na. Okay, bye-bye. 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 For entertainment purposes only.